Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Denis Dame, nekadašnja reality zvezda, ponovo je u centru pažnje. Nakon duge pauze i burnih događaja u privatnom životu, Denis se vraća na scenu u Eliti 8. Njeno pojavljivanje na sistematskom pregledu pred ulazak izazvalo je šok među fanovima i takmičarima. Šta nam sve sprema u ovoj sezoni? Denis Dame, poznata po skandalima iz prethodnih sezona, najavila je da će u Eliti 8 izazvati pravu buru. Nakon što je prošla kroz težak period i abortus, sada je spremna da podeli sve tajne koje je čuvala. Njene reči nisu ostavile ravnodušnim ni fanove, ni nove takmičare. Prema njenim rečima, ovaj put ulazi transparentno i bez zadrške, najavljujući da će odati sve što je do sada držala za sebe. Posebno je istakla da nema strpljenja za nove takmičare koje naziva nebitnjakovićima i otvoreno provocira. Također, otkrila je da se trenutno dopisuje sa francuskim fudbalerom iz prve lige, što dodatno podgreva atmosferu. Denis nije propustila priliku da se našali na račun starijih takmičara, ali i da izazove sve koji bi se usudili da joj stanu na put u novoj sezoni. Izgleda da će Elita 8 biti puna neočekivanih obrta i žestokih sukoba, a Denis je spremna da bude u centru svih dešavanja. Šta vi mislite o povratku Denis Dame? Hoće li zaista izazvati haos u Eliti 8? Zapratite nas, lajkujte video i podelite svoje mišljenje u komentarima. Budite uz nas za najnovije vesti iz realitija. Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima.